Narua kiri Ûria Ndagitarî mutaalamu na kwariria THARIKE ya muntu mwekuru kana MWERI ya MWERI na gutariria na njira ya ndene buria batere kwija na kinya kire muntu ombikia kuona akamenya kwiri na THIINA na nakubatara gutegerwa. Ndagitarî Gatumi ni mutaalamu wa miaka kathumba kiri mantu jegi ugima bwa ekuru. Ibwega embe tukwa tukiariria mantu magukonia periods kana menses kiri ekuru na ari na tukamba twariria mantu itawa menstrual cycle. Menstrual cycle neo ni itegera kuonera mantu ma kuonera mwekuru na periods ithia ntugo igana na kethira ria ikiendelea sawa sawa na tuga ke menstrual cycle igwe iri tofauti wakira kiri mwekuru na cycle tofauti lakini kuri ntuira kiri science yuga nyo kawaida na nyo iri konzoire kawaida ni kwethera mwekuru ari na periods after every 21 days kana to 35, that is average, lakini average tuga ni ria mwekuru every 28 days kana mono tuga okira mweri ndio mwendo around 28-31 days. Tirasima igwerera mwekuru na periods ire yaniria tuntuera exactly on your period last time, lakini no vary with the time kumania no ye mapema by tuinya kiumia kimwe kwa ya jaga ire na 28 days atuka ni kuja nyuma by 7 days kwa ire nya from 21 days. Still no iwe cycle kivali atuka ntuo ni kuongereka wanto kwa iwe na 28 days ekuwa ni ucharamba even up to a week ekuwa neja after 35 days. Kwa uto consider mwekura kio na periods every 21 to 35 days cycle as normal, though average year days ni 28 days. Now, imbi etamawa imbi ona nagia kuone kedera periods ye sawa sawa or not. Obroto wa ora mwekuru na cycle tofauti, lakini kiratuga ni normal cycles ni kwethera kuringana ria mwekuru ambirie kuona periods ni ari mwari ni ambie kagita kara kagirite kana ni cheretwe ko kuringana onset ya periods ko tugakire mwana mwari no iwa kiona periods anytime kumania 9 years up to around 17 years ko mwana mwari no iwa kiona period kiambiria anytime that period of time na inomo, lakini ukaya kwewa ni kuambiria mapema ngurukia miaka 9 years eniere wa ere abnormal asinita mapema sana rayomba kuegia affect mono tukagita kwikana mwana munini musana na mwiri wake tena inya mono rake wakiambiria periods mapema sana yomba kuegitema mwana mwara kiwa tena atena inya rake kuegichererwa sana kwa itiraja before 17 years mwana mwana kinye 17 years na bando atambira kuona periods agitu wambaga kwa tukeboria akuba kwa kwena problem ntuiria period ikoja kwa system ire wa ege control periods atuba kwa tukira akuba kwena kwa kore na problem kile system yenu na kwa mwana mwari atambira kuona periods by the time akivia 17 years ntu recomendaga akone wekenda raithio kile kwena problem ya periods. So average tuga mwana mwari ambira kwa ina periods by 12 years. Kwa hivyo kwa mwana mwana kwa na periods between the 9th and 17 years inuikatua inuka again ni a normal menstrual cycle onset. Kira kenge turaithagira kenda tumenya kethira ni normal cycle ni duration. Rira period ciambiria irenderea ntugu igana tontu kwena still kwena range no iwe mweko makiona periods ona ntugu chere kana ithatu kana inya na kinya kwa pengine mbako bakiona nkuruki kwa ira to consider normal within the menstrual cycle ni kedha duration ya periods ire between 2 days and 7 days. Okegwa mwekoro kana mwana mwari areona periods ikawire less than 2 days ikwenda ni less than 2 days ikona period ni kidogo sana na still that is it is not normal. Na still kuomba kuwa akiona periods nkuruki ya ntugo mwanja ikawa ni kuendelea more than 7 days still again to consider as abnormal. So
the normal cycle duration ni 2 days to 7 days. Okwa ni kuja mapema ni kuekendelea nkulukia 7 days atwega tukemakera pengine mwekuru no bleed atweka kinya kwa na kuthirwa ninya kana atweka ndamu ni kuthira mwiri nuntu bwa ku bleed sana. Na reo kuekeja kwere only 2 days kana less itwe tuke kwa kwena thina ikonania hormones cia mwiri itikugana na omba kuwa pengine riake wakienda kugea na mwana kwa kwena ena issues ya fertility. Kwa aria pile kidogo sana wena issues ya fertility na itwenda at least kumenya imbio ba kwege kosi pile gwikia ire ndugo inkai mono.